Današnje mlađe generacije navikle su da često veći deo dana provode van kuće, bilo da su u pitanju određene aktivnosti na fakultetu ili u školi, ili pak okupljanje i druženje u slobodno vreme. U poslednjih godinu dana oni su se suočili sa velikim ograničenjima i promenama, pa su bili prinuđeni da dane provode kod svoje kuće. Kako je onda zatvoreni prostor uticao na mentalno zdravlje mladih? U cilju zaštite stanovništva, zemlje širom sveta su uvodile restriktivne mere kako bi sprečile širenje zaraze virusom COVID-19. Neki od oblika zaštite bili su zatvaranje državnih granica, ograničavanje svih vrsta saobraćaja, a najrasprostranjenija mera bila je izolacija. U takvoj situaciji došlo je do promene svakodnevnih navika gde su ljudi morali da se prilagode na rad od kuće, a da mladi svoju realnost prebace u online formate. Sve ovo se najviše odražavalo na mentalno zdravlje ljudi u vidu osjećaja anksioznosti ili blage depresije. Prema istraživanju KOMS-a, u kojem je učestvovalo više hiljada ispitanika starosne dobi od 15 do 30 godina, više od polovine se izjasnilo da je izolacija uticala loše ili jako loše na njih. Takođe, istraživanje pokazuje da je na mlade muškarce izolacija lošije uticala nego na mlade žene. Najčešća osjećanja koje su se javljala u vreme izolacije bila su neizvesnost, anksioznost, depresija, zabrinutost za porodicu i prijatelje, kao i strah i bes. Stresni događaji na nas deluju svakodnevno u većoj ili manjoj meri i na njih reagujemo stresnim reakcijama, čiji intenzitet zavisi od naše procene pretnje i štetnosti stresnog događaja. U takvim ograničenim mogućnostima sprečeni smo da stresne situacije rešavamo na načine na koje smo inače navikli, pa nije bio redak slučaj da su se mladi u toku karantina okretali konzumiranju alkohola ili korišćenju lekova za smirenje bez konsultacije lekara. Nastala anksioznost kod većine ljudi u vreme pandemije bila je rezultat osjećaja bespomoćnosti i gubitka kontrole. Na početku pandemije bili smo obasipani informacijama o virusu i dobro smo se nosili sa time. Međutim, povećani broj zaraženih i mrtvih u svetu povećavao je osjećaj anksioznosti. U početku je preovladavao strah od nepoznatog, međutim, kako je došlo do proglašenja vanrednog stanja, shvatili smo da se moramo navići na novonastalu situaciju. Ipak, nismo mogli, a da se ne zapitamo koliko će sve to trajati, te se mogla osjetiti povećana napetost kod mladih koji su bili u iščekivanju povratka društvenog života. Ljudi su društvena bića i zatvoreni prostor, naročito na dugačke staze, može izazvati negativne posledice. U početku smo bili srećni što ne moramo da idemo na fakultet, školu ili na posao. Bili smo srećni što imamo po cele dane za sebe, ali smo već posle nekoliko dana shvatili da nam je ustaljeni način života itekako neophodan. Kako bismo potvrdili ovu tezu, u prilog ide rezultat istraživanja KOMS-a koji pokazuje da je čak 42% mladih ispitanika bilo spremno da se vrati u normalno stanje i posveti svojim redovnim aktivnostima. Iako je opisana situacija imala veće posledice po fizičko zdravlje, rad na sebi i mentalnom zdravlju u tom procesu ne sme se zanemariti.